leli ka Jeezohrsa ngiliphiwe nangu MC la namhlanje kuphela. Siyabonga mfethu, siyabonga, sibonga kwi mediatv. Sibonge kuphi iVMR ne? iVMR siyabonga, ulindo kuhle ipholoba. Bafowethu sibonga ukuthi nibe liqiniso bafethu, nifike kwi-show nibahlonipha abafethu njengoba kuhleliwe. Wonke umuntu ngiyabona ukuthi uyimisela abafethu ba rapper, abafethu banetalente elisimanga. Kahle kahle bafethu mina angiyena umsakazi bafowethu. Mina ngumculi nami njengawo wonke umuntu, nami ngiyazama njengawo wonke umuntu. Yeah. So le eyokusakaza iqhamuka kamuva nje, kodwa ngi-artist nami bafethu. So ayisibonile bafethu, abafethu bayishaya freestyle, basishaya ispan sabo, angeke ngisenqamba amanga. Bafethu ezinye zezinto ejwayele ukwenzeka, kuya kube nzima abantu ukuthi bathole imisakazo, bathola ama-airplays, abanye bathola ama-interview. So masuke mhlambe sihambile kanje, njengoba mhlambe nami ngiphumile kanje, ngenze sure bafethu ukuthi khona abafethu abawathola ama-interviews. Besides ukuthi abafethu bawathole kwi-Voice FM ama-interviews, bakwazi ukuwathola ko-Nanda FM, ko-5 FM, imsakazo noma uphonga ucabanga.